Raresido yang indro ngadag wadua inggih riwaus mandeg sekadiasa punika daging bawos ido yang indra nuli digelis ne mangkin ngatag wateking waduan Indonesia mayo denawang nang keping sawireh sekadiasa punika inike ide Sang Prabu maya denawon nenten jaido meneng wantah nangkepin bawos ide yang indra dalar ngadag wadua ide Sang Prabu maya denawa punika naler ngadag sekatahing watek waduan idune maka sami ya pate kalau wong mangentang yaning sane dados senopati sane ngenterang punika ngencakang waduan ide Sang Prabu maya denawa nenten sios wantah mepesengan patih kalau wong madu yuda ramas gati mejanten sampun yudene nenten presido malih keklidin peh Dewa Ratu Agung merukat rames uyakti pacepuk yudene sami purusang nyentukan kawisesan aji wateking para detyone rauhing wadwanida yang indra maka sami pada sakti-sakti pada purusa ngedengang kesaktian sampune suwe pada metaning wirang inggih baosang mangkin dari sampune punika mekelo meruket pecepuk yudone punika waduh detio kalile risampun suwe kocap meruket yudone mewastune mangkin wadwanide Sang Prabu maya denamo wateking detione punika kalilih
Sang Mayodanawa reh ning wadwanidone kelilih iri keraris makadi ide Sang Prabu Mayodanawa nabdabang raga Yuti rupa paksi ageng digelis ne mangkin ide Sang Prabu Mayodanawa nungalang sabdo bayu kelawan idep nguncarang japu mantra sidi weh Dewa Ratu Agung ngelingse ne mangkin nida Sang Prabu Mayodanawa dados paksi agung paksi Garuda tan wenten liyana cucu kadi wajo yukti paksi Garuda lelingsen ide Sang Prabu Mayodanawa punika kelintang kabinawa ngres-resin cucuk nyane tan penah waluyaning waja mangan tan kadi-kadi nyotot dewa yang ake masin urip Dewa Ratu Agung kerodo ngamuk ngusak asik paksi Garuda ne punika kemomai raris nyototin mesbes wateking wadwanida yang indra mepuara raris mekata wadwanida yang indra ngemasin padam yang indra raris ngelepas panah pusaka inggih riantukan ide yang indra nyingakin wadwanidone peglantes liu ngemasin mati ne mangkin gelis ide yang indra ngeregepang punika ngacep senjata nidone sane sakti mawisisa paksi melejat gelis riwawu ngeredana ide yang indra pacang nadunang punika senjata sakti kemaon ide Sang Prabu Mayodanawa uning ring ceciren digelis meklid melesat angan idene Sang Mayodanawa melesat ide Sang Prabu Danawa mesingidan ni mangkin muali raris ide nyuti rupa sekadi warnin idene sane jati mula waga depisan nyuti rupa ri sampun dados Sang Prabu Mayodanawa rupanidone usan punika malih hida nyuti rupa merupa sane tiosan peh Dewa Ratu
kelintang waget di Sang Prabu Mayodanawa nyuti rupa anggan di dunia. Yang Indra Yatna gati nanging ke mekadi linggih Ido Yang Indra sampun Ido yakno pisan ring sejroning kesaktian Sang Prabu Mayodanawa sane kelintang singit punika. Nenten jiwa nang kepingin leling sen singin Nike sane dados jalaran mekadi linggih Ido Yang Indra nenten nainen Ido ajerih nangkepin kawisesan lelingsen Ido Sang Prabu Mayodanawa sane mendahan pisan punika.